Hola, nenas, nenos, pícaros, pícaros. Aquí estamos de novo. O meu amigo Basilio e eu, Raquel. E sabes que, Basilio? Hoxe traio unha cousa para ti e para os nosos amigos. Pero non a podes tocar. Vou sair un momentiño. Prométeme que non o vas coller, de acordo? Vale. Veño agora. Non a toques, Basilio. Xa estou aquí, Basil. Eu xuraría que isto... que estaba ben. Basilio, sabes se estivo alguén por aquí? Entón, que fas aí na esquina de pensar? Vale, Basilio. Non pasa nada. Perdóte. Pero non se poden dicir mentiras. E como ainda és pequeno, voute perdoar. Ti me perdoas tamén a mí? Pois vale. Que che parece se abrimos o baúl? O baúl máxico? Sí, o baúl máxico. Sí. Acordaste das palabras máxicas? A palabra máxica? Sí. Vouche repetir. Sí, da palabra máxica. Que cousa, cousiña será? Que dentro do baúl sairá. Dentro do baúl sairá. Tris, tras. Tras. Pois agora ímonos facer todos xuntos. A ver se sois todos juntos a trabalhar no baúl. Preparámonos. Que cousa, cousiña será? Que deste baúl sairá. Tris, tras. Hola. Hola, Tolín. Tolín sempre ten algo para ti e para min. Sí, toma. Grazas, Tolín. De nada. Adeus. Adeus. Daqui, que cosa da caixa, da cousa, dessa taça. Vale, Basilio, vale, Basilio. Queres saber o que hai dentro da caixa? Sí. Pois telo que adiviñar. Que cousa, cousiña será? Que na cabeza levarás. Papato. Basilio, como vas levar un zapato na cabeza? Volvo a repetir. Sí. Que cousa, cousiña será? Que na cabeza levarás. Chapeo. Sí, é un chapeo. Chapeo. Non te puedo meter todo ese chapeo. Para ti. Chapeo. E sabes para que serve, Basilio? Sí, sempre se pode dar dúa. Como vai servir para ir á lúa?
serve para quentarche a cabeza no inverno e resguardarte do sol no verán. Se pasa besar. Sí. E antes de que marches todo guapo co chapeu, ímonos a despedir dos nosos amigos. Sí, todos amigos. Con bicos de alegría, dicimos ata outro día. Adeus. Adeus.